ključ za Vektor Sigmu. Nikad nisam vidio ovakvu zbrku. Sve je zbog par tisuća galona benzina. Benzin? Koješta? Ovo je neko novo super gorivo koje vlada daje autobotima da ga ispitaju. Dobro, ovo je najčudnija skupina čuvara koju sam ikad vidio. Sve je tiho za sada. Da, kao što kaže u filmovima, pretiho. Zbog naših sigurnosnih mjera nije vjerojatno da Decepticoni čak i znaju za supergorivo. Da, ali ako Megatron sazna, učinit će sve da ga se dočepa. Vidiš što sam mislio, a? Idemo se pokrenuti. Toliko o sigurnosti, pravo. Trask, Dirč, Ramjet, za njima! Sa zadovoljstvom, Megatrone. Jedan izravan pogodak i to će na supergorivo lansirati nebo pod oblake. Moramo naći zaklon. Zaklon stiže. Pazi! Znao sam da neću uspjeti. Ramjet nam je još uvijek za petama. Desni zaokret svi. Sad! Ramjet je pao! Izgledao je i bolje. Moramo ga izvući odavde na popravak. Ne mogu vjerovati, ti motorizirani kreteni uspijevaju pobjeći. Onda ne možemo valjda voziti za njima. Drži, Prime! Malo bliže i ja ću razniti taj tanker. I znaš kakvu će eksploziju to supergorivo izazvati? Lako da ćeš i ti odletiti nebu pod oblake, Megatrone. Riskirat ću, zato odbij, Prime. Ni slučajno, Megatrone. Morat ćeš nas svih raznijeti. I iskreno, ne vjerujem da ti imaš hrabrosti. Umri ti, bjedniče. Žderi moj dim. Nećeš se izvući s ovim, obećajem ti. Da nije bilo tih prokletih autobota, to supergorivo bi bilo sada moje. Što namjeravaš učiniti? Oni praktički vladaju cestama. To je nešto što ću morati promijeniti. Pozor, skrećemo s kursa prema stožeru. Ne idemo u stožer. I Millerova Formula 1 želi preuzeti vodstvo dok se približava cilju. I Miller ga preuzima. Što za Boga? Misliš, Rumble ga preuzima? Popravit ću se! Sve ću učiniti! Uzmite novac! Ja samo hoću kola! Breaker 77, Possum Brown, dimiš se. Kao da ne znam, dobri druže. Dobar posao, Rumble. Sad ću pretvoriti ove automobile u strojeve totalnog razaranja.
Isprobajmo poboljšanja. Hoćemo li? Izvrsno. Automatsko polje sila čini im oplatu neprobojnom. Sada isprobajmo njihove antigravitacijske mogućnosti. Čak i bolje nego što sam očekivao. Nevjerojatno. Čak ni autoboti ne mogu izvesti takvu akrobatsku vožnju. Akrobatska vožnja? Da. Čekaj. Stantikoni. I Miller preuzima! Što za Boga? Misliš, Rumble preuzima? Zašto Megatron traži kotače? To bih i ja želio znati. Nema načina ovdje na zemlji da im da kibernetičke osobnosti kakve mi imamo. Osim... uzbuna. Decepticonski svemirski most je ponovo aktiviran. On se to upravo sprema učiniti. Učiniti? Učiniti što? Teletran 1 pozovio Omega Suprema, traži da se odmah javi ovamo. Da bi vladali cestama, moji stantikoni moraju imati vlastite nezavisno djelujuće osobnosti. A samo je jedno mjesto u cijeloj galaksiji gdje to mogu dobiti. Na Cybertronu. Čekam naređenja. Jesu li pronašli gdje je ono što tražim? Potvrdno. Izradio sam kurs prema vektoru Sigmi. Vektor Sigma? Da. Megakompjuter duboko u utrobi Cybertrona, koji nam je svima dao život. Ali, Megatrone, sjeti se da vektor Sigmu nije moguće ponovo uključiti bez klopnog ključa. Što? Zašto mi to ranije nisi rekao? Kako ćemo ga sada naći prije nego što autoboti stignu? Alfa ga ima. Alfa Trion, ha? Osvjetimo staru budalu. Raketni mod, Omega Supreme, idemo na Cybertron. Raketni mod, spreman. Gdje li sam stavio ono 10,2 ultra svrdlo? Moralo bi biti ovdje negdje. Ti? Želim ključ, Alfa Trione. Nemam ni najjasniju predodžbu o čemu govoriš. Ključ za vektor Sigmu. Ti znaš gdje je. O to. Upravo je ovdje. Drži ga, Ravet. Nađi ključ. Tražim. Ključ za vektor Sigmu. Sad smo spremni dati mojim stantikonima život. Moramo najprije vidjeti Alfa Triona. On zna više o vektoru Sigma od bilo koga od nas. Zaboga, mjesto je veće smetišta nego je ikad bilo. Decepticoni su nas prestigli ovdje. Alfa Trione! Alfa Trione! Alfa Trione! Megatron ima ključ.
Hoist, Ratchet, možete li ga popraviti? Treba malo vremena. Ne, Megatron je možda već došao do Vektor Sigme. A mi ga ne možemo zaustaviti bez tvoje pomoći. Učinite sve što možete za njega. Hvala vam, prijatelji. Megatron želi da Vektor Sigma da njegovoj novoj grupi auta osobnost. Je li to moguće? Vektor Sigma je još uključen, a ključ koji je Megatron ukrao je dio njegovih energetskih sklopova. Tako ako se nešto nepredviđeno ne dogodi... Shvatili smo. Krenimo! Koliko ja znam, ovo je jedini put do Vektor Sigme. Idemo! Tu smo, soba Vektor Sigme. Nismo sami. Centurion i androidi zacijelo čuvaju Vektor Sigmu. Držite ih! Ove stvari se ne daju zaustaviti. Radije učini nešto, Megatrone. Čekaj malo. To je zgodan trik. Oni su programirani da čuvaju Vektor Sigmu. Ovaj ključ je njegov dio, tako da ga mogu koristiti da njima upravljam. Slušajte me i poslušajte, Centurioni. Autoboti su naši neprijatelji. Krenite prema površini planeta i uništite ih. Soundwave, otvori vrata. Pravim čudom smo preživjeli tu eksploziju. Kojim putem, Alfa Trajone? Ovaj odzračnik je sada naš jedini put. Uz malo sreće, eksplozija će biti zadnje Megatronovo iznenađenje. Skladišni hangar. Kakva gomila smeća! U svoje vrijeme ovi su šatlovi dobro služili Cybertronu. Da, dobro, ti dani su bili jako davno. Idemo! Čovječe, mi smo izgubljenzić! Ovo ne može biti put kojim su Deceptikrelci došli. Naprotiv, definitivno je. Zbog čega si tako siguran? Jer tko bi inače poslao njih da ubije nas? Konačno, Vektor Sigma. Tako je, megakompjuter koji nam je svima dao život. Šališ se. Tišina, ti idiotska neznalice. Nakon svih ovih 1.000.000 godina, Vektor Sigma se budi. Ja sam Vektor Sigma. Prije nego što je bilo Cybertrona, ja sam postojao. Ko me ponovno uključio? Ja, Megatron, jedan od tvojih stvorova. Zašto si to učinio? Moraš dati osobnost antikonima. Oni su kibernetski stvorovi poput nas. Ispuni ih mržnjom prema autobotima i prema svemu što oni predstavljaju. Dovedi ih pred mene. Ovo je gubitni položaj, moramo se povući.
Dobro, možda možemo naći nešto s čime ćemo ih potući. Izrada osobnosti dovršena. Ja sam Megatron, tvoj vođa. Predstavite mi se. Ja sam Motormaster! Kunem ti se na odanost! Ja sam Ned, valjda ću morati učiniti što ti kažeš. Ja sam Breakdown i ja ću isto slušati. Ja sam Dragstrip, živim da slušam. Ja sam Light Rider i želim što god razbiti. Dobro rečeno. I dobit ćete svoju priliku kad se vratimo na zemlju. Slijedite me. Hej, mi se samo povlačimo. Alfa Trajane, mogu li ti androidi za održavanje biti ponovno uključeni? Imate 2 minute. Kad ćemo moći isprobati našu opremu? Uskoro, vrlo uskoro. Evo ih dolaze. Pusti androide! Šalji sljedeću grupu. Veliki i glupi. Idemo. Dobrodošli, Stuntikoni. Ovo je sada vaš svijet. Razorite ga. Čini se da nas Decepti strašila ovdje pobjeđuju. Je li to Vektor Sigma? Je. I po svemu se čini da je dao Megatronu ono što je ovaj htio. Dakle, to je zbilja krasno. Držili smo se da zaustavimo tog igavca i što smo postigli? Ništa! A Megatronova nova grupa auta zacijelo galopira po zemlji upravo sada. Moramo poduzeti nešto, Optimuse! Hoćemo, Blasteru. Alfa Trajane, sjećaš li se onih starih šatla koje smo vidjeli u hangaru? Naravno. Dado li se preoblikovati i prilagoditi da izgledaju kao mlažnjaci i u stilu zemaljskih? Pa, možeš li zamisliti koliko je težak taj postupak? Čak i ako rade nakon toliko vremena. Oni roboti za održavanje su još uvijek radili. Da, ali ovo je sasvim druga stvar. Ipak, ako im je unutrašnja građa netaknuta, možda bi ipak bilo moguće. Moramo probati. Megatron je se napao na cestama, mi ćemo njega u zraku. Nije li ovo osiguranje malo pretjerano, gospodine? Imamo dovoljno postrojbi da zaustavimo cijelu vojsku. Već je bilo pokušaja da se ugrade supergorivo. Da,
ali nam u... Ja to ne vjerujem, tko su ovi? Nitko ne vozi ova kola. To može značiti samo jedno, zacijelo, autoboti.